Yevroittifoq Gretsiyaga 1 milliard 100 million yevro ajratdi. Bu faqat kelishilgan summaning bir qismi. Pul o'tkazmoq qaroriga Afina bilan birgalikda amalga oshirilgan referendum natijasi sabab bo'ldi. Referendumda Gretsiya kreditorlari va Yevroittifoq talabi asosida amalga oshirilib, natijasi yuqori deb baholandi. This decision was based on a compliance. Бұл чечим референдум алдында қойылған талаптардың баары аткарылды деген. Комиссия жана башка уюмдардын берген көрсөтмөсүнүн негизинде кабыл алынды. Алар көбүнчө пенсия маселесинде жана банк секторлоруна басым жасашты. Shuningdek, va'da qilingan 1.7 milliard yevro oktyabr oyining so'ngida o'tkazilib beriladi. Gretsiya iyul-avgust айында жакшы көрсөткүчтөрдү бергени айтылды. Бирок айрым кемчиликтер да болуп жатты. Алар боюнча так цифралар ушул айдын аягына барып белгилүү болот. Ошондо гана калган өлчөмдөгү сумма которулмакчы. Afina uchun yordam sifatida ajratilgan summa o'tgan yildan buyon jami 86 milliard yevroni tashkil qildi. Bu o'lka uchun rivojlanish programmasi bo'yicha 2010-yildan beri 3-loyiha deya hisoblandi. Ayni damda Gretsiya 33,5 milliard yevro olgan.